turabasuje mwese aho muherereye. Uyu ni umwanya tujye kubagezaho amakuru arimo kuvugwa hirya no hino. Muri aya makuru turababwira ko imirwano hagati ya M23 ndetse na FARDC yaramukiye mu bice bikikije Goma. Turaza kubabwira kandi muri aya makuru ko Perezida Zelensky yavuze icyatuma arekura abasirikare ba Korea ya ruguru bafatiwe ku rugamba. Turaza kujya no muri Sudani, aho se niko turaza kubabwira amakuru arimo kuhavugwa. Reka nyuma yako kananga tugaruke tubaramburira aya makuru. Imirwano hagati ya M23 na FARDC yaramukiye mu bice bikikije Goma. Kuri iki cyumweru tariki ya 12 Mutarama 2025 imirwano yongeye gusubukurwa hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Kongo zikikiwe na Wazalendo. Imirwano reka ziravugwa ahantu habiri harimo Kibaya, Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo, mu majyaruguru ya Goma no mu nkengero za Sake mu burengerazuba bwa Goma, nk'uko amakuru agera kuri Kivu Morning Post abivuga. Urusakuro rw'intwaro ziremereye n'izoroheje ruri kumvikana muri ibyo bice hafi ya Societe Civile ya Masisi. Societe Civile ya Masisi ikavuga ko M23 ishaka gutera umujyi wa Goma. Mu gihe imirwano ikomeje kuri iki cyumweru mu bice bikikije umujyi, hagaragaye guhunga ku bwinshi kw'abasivile berekeza mu mujyi wa Goma. Ibi rero kandi biragaragara ku ruhande rwa Sake. Turakangurira rero guverinoma ya Kongo, inzego zose z'umutekano ko zigomba gukomeza kuba maso. Inyeshyamba za M23 zafashe icyemezo cyo gutera umujyi wa Goma ku mpande nyinshi. Bateguye abantu babo baza kwigira impunzi, nibagera mu mujyi baratera bahereye imbere, hanyuma baze gufashwa n'abandi. Abavanwe rero mu byabo baturuka mu midugudu yigaruriwe na M23 bagomba kugenzurwa neza, cyangwa se bagashyirwa ahantu baza gukurikiranirwa hafi. Uyu rero wabivugaga ni uwitwa Rushingi, umuryango rero wa Societe Civile muri Masisi, nk'uko bitangazwa n'umunyamakuru Micombero. Imidugudu myinshi yigaruriwe na M23 iratuwe cyane nubwo habaye imirwano inshuro nyinshi. Ibi ngibi rero ibi ni nako bimeze Ibunagana, Rucuru, Kiwanja, Rumangabo, Karuba, Rubaya, Mushaki, Matanda, Kirororwe, Kicanga, Muheto ndetse n'ahandi. Murumva ko ari ibintu bitoroshye aho M23 yafashe icyemezo ngo cyo gutera umujyi wa Goma. Ariko kandi hano ntabwo M23 yo igize igira icyo bivugaho, kuko ibi ngibi ni byatangajwe n'uruhande rwa leta gusa. Reka mu kanya gato cyane tuze tubabwire n'amakuru arimo kuvugwa hariya muri Ukraine, hanyuma tuyabaramburire. Perezida Zelensky yavuze icyatuma arekura abasirikare ba Korea ya ruguru bafatiwe ku rugamba. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko yiteguye kurekura abasirikare babiri ba Korea ya ruguru bafatiwe ku rugamba bagasubizwa i Pyongyang, nawe bakamuha abasirikare ba Ukraine bafashwe nk'imfungwa z'intambara mu Burusiya. Zelensky abinyujije ku rukuta rwe rwa X yagize ati ko basirikare ba Korea ya ruguru batifuza gusubirayo hari ubundi buryo bubateganyirijwe, ariko nanone abifuza gusakaza amahoro no gusubirayo bakavuga ukuri kuri iyi ntambara, nta kabuza bazahabwa ayo mahirwe. Urwego rw'umutekano rwo muri Ukraine SBU rwatangaje ko umwe mu basirikare bafashwe yavuze ko yari azi ko agiye mu Burusiya mu myitozo, atarazi ko agiye kurwana mu ntambara. Ubwo rero bafatwaga, umwe yari afite ikarita y'igisirikare cy'Uburusiya yarahinduriwe mu irondoro, naho undi nta bimuranga yagiraga. SBU yavuze ko ubwo abo basirikare babiri bafatwaga tariki ya 9 Mutarama 2025 bahise bajyanwa mu murwa mukuru Kiev, aho bari kwitabwaho n'abaganga. Uburusiya rero ntabwo bwigeze buhakana ko bwakoresheje abasirikare baturutse muri Korea ya ruguru mu ntambara buhanganyemo na Ukraine,
ahubwo mu kwakira 2024 Perezida Vladimir Putin yatangaje ko ari umwanzuro bafashe mu kurwana ku busugire bw'igihugu cyabo kandi ko ari uburenganzira bwabo kwifashisha aba basirikare. Ku rundi ruhande ariko nubwo Ukraine ishinja Uburusiya gukoresha abasirikare ba Korea ya Ruguru ku rugamba, iki gihugu nacyo cyagiye gitahurwaho gukoresha abasirikare b'abanyamahanga biganjemo abanyaburayi ndetse benshi bagiye bafatwa miri. Murumva rero ko ari ibintu biturushye habe namba kuri uru rugamba rwa Ukraine ndetse n'Uburusiya. Reka nyuma y'amasegonda make cyane twongere tubabwira ni makuru aka kanya atugezeho. Ubu ngubu turimo gukora iyi nkuru arimo n'ubundi kuvugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yerekanye izindi ntwaro yambuye FARDC. Umutwe wa M23 wanyomoje amakuru yavugaga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryawambuye ibice bitandukanye ugenzura muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku cyumweru tariki ya 12 Mutarama, ku ruhande rw'ingabo za leta rwigambaga ko rwambuye ziriya nyeshyamba uduce dutandukanye turimo Akakibu, Akakirumba na Kaina two muri teritwari ya Rubero. Ariko amakuru yatangajwe uyu munsi n'umuvugizi wa FARDC, wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko, yo avuga ko ingabo za leta zigaruriye uduce two muri Kivu y'Amajyepfo M23 yagenzuraga turimo Rumbishi, Ziratanka, Kamatare ndetse na Kabingo. M23 rero iyo biciye muri Lawrence Kanyuka uyivugira mu bya politike, we yavuze ko amakuru akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ari ibihuha. Uyu mugabo yagize ati bitandukanye rega n'icyangeza amatwara ry'ibinyoma ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa byakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'ibitero byaryo ku wa 12 Mutarama 2025 byagabwe mu duce dutuwe cyane. M23 rero yashoboye kurinda abaturage ku mirongo yose y'urugamba. Kanyuka rero kandi yunzemo ko nk'imirwano yabereye mu gace ka Rimbongo muri teritwari ya Rubero yasize ingabo za leta zitaye ku rugamba ingano y'ingenzi y'imbunda, amasasu ndetse n'ibikoresho ngo bya gisirikare byinshi cyane. Amafoto Kanyuka na mugenzi we Lieutenant Colonel Wiringoma uvugira igisirikare cya M23 bashyize ku mbuga nkoranyambaga yerekana imbunda zirimo zigezweho FARDC n'abayifasha ku rugamba bataye. Ku cyumweru impande zombi zarwaniye mu bice bitandukanye birimo Sake na Nyiragongo, ahabereye imirwano ikomeye cyane yamaze amasaha menshi. Ngayo rero amakuru arimo kuvugwa ngo muri RDC. Reka tuze tubagezeho n'amakuru arimo kuvugwa noneho muri Sudani. Muri Sudani ho rero ibintu bikomeje kuba gaterera nzamba. Ingabo za Sudani zatangaje ko zambuye inyeshyamba umujyi wa Wad Madane. Ingabo za leta ya Sudani ziyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan zatangaje ko zafashe umujyi munini wa Wad Madane uherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu wari ugaruriwe n'inyeshyamba za Rapid Support Forces zitavuga rumwe na leta. Ingabo za leta rero zikinjira muri uyu mujyi, abaturage bigabye mu mihanda bishimira intsinzi yabaye imwe mu ntambwe ikomeye cyane yatewe n'ingabo ziri ku butegetsi muri iki gihugu nyuma y'igihe kitari gito bawuhanganiyemo n'izi nyeshyamba. Umuyobozi w'itsinda ry'inyeshyamba zitavuga rumwe na leta iyoboye kuri ubu, General Mohamed Hamdan Dagalo, yemeye ko batsinzwe ariko atanga ubutumwa bw'amajwi avuga ko ibyabaye ari nk'impanuka kuko batunguwe ngo n'ibitero by'indege z'intambara zitagira abapilote zakorewe muri Irani. General Mohamed Hamdan Dagalo uzwi ku izina rya Hamet yavuze ko bazakomeza kurwana kugeza bageze ku ntsinzi nubwo byafata imyaka 20 cyangwa se irenga. Wad Madane ni umujyi mukuru w'intara ya Al Jazeera uherereye mu birometero 140 uturuka mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Sudani Khartoum.
intambara rero ihuza ingabo za leta ya Sudani ziyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan n'umutwe wa Rapid Support Forces urwanya ubutegetsi buriho yatangiye mu kwezi kwa Mata 2023 ikomeje guteza impfu nyinshi cyane ku batuye iki gihugu, aho habarwa abaturage bagera ku 150 bamaze kuburira ubuzima muri iyo ntambara. Umuryango w'abibumbye rero wavuze ko intambara ari kimwe mu bibazo bikomeye bihangayikishije isi, aho usanga abaturage benshi bamaze kuhaburira ubuzima, abandi bagatana n'imiryango berekeza imihanda yose, aho abagera kuri miliyoni 24 benda kungana na 1/2 cy'abatuye Sudane bugarijwe n'inzara, kandi bakaba bakennye ibyo kurya rero bakennye ibyo kurya mu buryo ngo bwihutirwa. Mu minsi ishize rero nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka guha ibihano Ahmed nyuma yo kumushinja kugira uruhare mu bikorwa biri gutikiriramwo abantu benshi, bikaba bitangiye gutekerezwa ko byaba ari jenoside. Ngayo rero amakuru twari tubafitiye, mwebwe mwese mukomeze mugire umunsi mwiza, Imana ikomeze ivange mu byanyu. Iyi ni Magitari mwari mukurikiye, nge ndi Emmanuel Shimiyimana.